Akwata na eburok ay moriarity esisaminak kesi ebiara ochalolo osigiri Ngora Town Council ay nyamakin Florence Akelo na lemu arai asisanakinan otetene primary school de grasas opolot yes apollo ne cholongolo atukorona apoloko isomero Ngora district adome oto majulis ebe mame evoti mame allocation jeji dai oni koke chatakinak arai to na ndo anani etwa bida oni mame allocation jeji dai mame ajeni lukeso magara ni kodi ben but au confirm ngoro Imwalimun mame iko jeji dai apolo ke iko jeji oni ribori arei now so if you are a member of UNADU you come to UNADU angarakina ichama lulu Manimana ni somero Ngora district Geoffrey Milton Okuna yesi abala alemunene districta isirigini lukumina kwatare kanu anokia edio mwalumu lo etwani konye awumira omamuna rasno abei Nuabe ili nueje hasi ingeza kura Imwalimun ebe budget lo esipo kinta council lo Ngora ejai Ainuk esoma ka kere ationi siponi ne ejai isirigini ngunu etu bunta Ainuk esoma ka ngunu Etwakete ngesera isirigini ikiri okonoi a commissioner oriengetelo ikisila Helen Christine amongina aporu nyesabu kisumuni ay ngarakine sisana kinak ay keun anguriara kete tetere ikeunyo apiano idaire esana kinaka lu Etwakete kidio kisirigini teachers we not just petition government ilukumina kwatare kwa ni mamegwelu neta sadukuda let us petition government kwa Imwalimun lu Ngora iyatake nai isirigin lu idaire Mwalimu da emame oko tukotona yunatu ayiti yaponya tarakwa taka Kanwa TV East Tolbert Edaiti ochala lo sigiri Ngora district